يا علماء يا علماء يا علماء فكنك سنرجي سماء دائم من ديني بروف بيا باتني يا علماء بلا بدبورا كوجرون دغرتني قرا فدو صوبسيتني ما ترابون ديني مليرا كوكبا كراتي كساب دلاب جچا مغغغبا ربو متو سينيف كنه صبري جبا فتا ملكو بملك كل دمتني يا بي ملي دين بربچا ميلان فيقدني بلويتني ديبوتني دين بسم الله برتني الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota warroonni sagantaa Oromoo Daawwaa sagantaa gaafiif deebii torban inni hordoftan hundi keessanuu guyyaa har'aa gaafa jahaa ji'a torbaffaa bara 1442 Hijiraa sagantaa gaafiif deebii qabannee isiniif dhiyaannee jirra. dhaggeeffattoota fi kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya hanga dhumaatitti nu wajjin turan affeerraa keenya. sagantaa keenya akka guyyaa har'aa namni nu wajjin turu sheeka keenya الشيخ غزالي حيطاه حفظه الله ربي لسان رهاجالته. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دوران درسي ومشاكين لقيتني بكثرة نودياتشو كيسنيف جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ربي لسان رهاجالته ربي نعمل لي علمي سني هذا بلو غلطوما سني ججا sagantaa fataawaa gaafii qabannee isiniif dhiyaanne osoo hin seenin carraa dubbiidha isiniif kennaa ittiin of dhiyaadha. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. kabajamtoota hordoftoota sagantaa gaafii fi deebiidha bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isin haa dhaqqabu isiniin jedha. assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. bakkuma jirtanitti nagaa rabbii keessa jiraadha, tika isaa keessa jiraadha isiniin jedha. sanittaan suudaan warri waan kana torbaanirraa gaafii walitti qabanii waan kana kurfeessanii irratti isin afeeranii jedhanis rabbiin jazaa isaanii haa deebi'u. ميزان حسنا كيست ربي ساني هاقل ميسو ورني كوني أجريدا نمني مرتنو والغرغارو برباچسا آخرات أفضل لغتنمو غلابو روتي فالقايتا جرنمو هاتي قاتو ها قدتو نمني مثقال ذر الليوان كان كيستي قود الرافدته سوابساني نمني تقوان كان الرافيدته اتين قجيلي وان تقو asirraa dhagahee gara tokkotti dabarse namni waan kana keessatti qooda fudhate hundi kakooto obboleessa kiyyaarra muhaadara akkanaattu jedheen illeen kawaan san kurfeesselleen kawaan san gaafii walitti qabee gaafii dhiyeesselleen kamana kana banee koottaa na biratti keessummaa yaanamaan jedhelleen kuni hundi warra ajrii argatu. warri ammas khayrii tanaaf dalagaa ufii dhiisee sa'atii kana eeggate waan diin kiyyaa baradha waan amantii kiyyaa baradha jedhee asirratti guyyaan torbaanin akkanatti dhiyaatu kun illeen ajri isaanii rabbiin jannatul firdawsiin haa godhu. akkuma mana kana keessatti duniyaa irratti walitti nu qabee ka qaamaan adda fagoo jirru ka biyya jirru rabbiin ni dandaha guyyaa qiyaamaatis firdaws alaalaa keessatti walitti nu qabee warra jannata saniin gammadu maaliin as geettan warra waliin jedhu إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين غاف دنيا كيس جرسان صدا ربي كيدنا صدانت قالت سني ربي نران تنانوغل چوار جرسان ربي نهاتاسسو. بارك الله فيكم كانت أنسي واني أني سني دامو هاسو قبابا كان كيستي ربي سبحانه وتعالى وهو الخالق الرازق المدبر
كمخلوقات كان مرة أومه إذا تقوتشا كمخلوق كان مرة ناتشسو كدتشي كيس جيرو كسمي كيس جيرو كدتشي قبا جيرو كيس جيرو كبشان كيس قالو هندا كناتشسو مالتو أسيتي رزقي إذا في دوان أتجتي سيريبو مرة كناتشسو إذا تقوتشا وما من دابة إلا على الله رزقها جدا رزقي يصير بالرتيوتا تملين تاني جدا رزقي سنغرا هذا كيست إساني كتب وسو إسانغرا هذا جرنغا فجاء فري وان أكنا أرغتا وان دنيا كيس حق جرات وان أكنا نياتا جچا ربين دبر سيفيت مرت إساتو إما نياتا إما دوغا إما جراتا أمري إساني كان هندك غرغلچو سبحانه وتعالى ربي توكوچ دوب ربين أكسيت وهند أومي إسان نياچسي أمري إساني غرغلچه توكو كنne توكو دوغته توكو فيا كنne في توكو فيا دوغه توكو علمان بيرا غوته توكو علمان دوغته tokko rizqii itti bal'isee tokko hiyyummaadhaan ibtilaa godhee jedhu sun anuma qofa gabbaraa jedha anuma qofa sodaadhaa jedha wayyaaya fa'abuduun anuma qofa gabbara wayyaaya fattaquun ana qofa sodaadha maaliifi isaa waan hagana gahu dhabamarraa si argamsiisee si waan beeyne garaa haadhateetiiti si baasee eega sani dhawaataan nama si tajaajilu siif godhe akka bineensaa osoo haatee dhaltee mukatti si darbitee si biraa deemte yookaan jiraattu walaakin rabbiin tajaajila siif godhe haadhaaf abbaa kana qalbii isaanii sirratti cabse siif jecha hirriba dhabanii waan nyaatan yoo rakkatan si afaan kaayanii ufii agabuu bulanii akkanatti si laaffisee nama jabaa si godhe si barsiisee sanbira dabartee barmoonni kee fagaatee duniyaa guutuu ka fayyaddu si taasisee akkuma sadarkaa walii ol jiru barmoota keessatti kana mara ka isinii godhe kuni maal nuun jedha yaa ayyuhannaasu ucbuduu rabbakum yaa ilma namaa rabbii keessan gabbaraa jedha haana gabbartaniif isin uume haana gabbartaniif aqliillee isiniif kenne haana gabbartaniif isin tajaajilee bakka silaa waa itti beeytanii jettanillee isin geessise isin guddise yaa ilma namaa rabbii keessan gabbara ucbuduu rabbakum jechuun ay khaaliqakum wa raaziqakum wa mudabbira umuurikum jecha rabbii dhabamarraa uume isin argamsiise rabbii rizqii teessan bakkuma jirtanitti baddaa gammoojjitti dachiisamitti qilleensa keessa wayta balaliitanillee achirrattillee isin nyaachise rabbumatu nuuf godhe jedhaati isa isin uume amrii keessan gara gaggalchu san gabbaraa jedha kanaafuu khalqiin kun uumuun rabbii nu uume kun ni'imaa mul'ataa namni marti beeku waan taheef ka gabbaramiinsa haqa godhatu ka waa uumuu dandahu sani jechuudhaaf maal jedha sanitti aanse alladhii khalaqakum walladhiina min qablikum jedha rabbiin sun ka isin uume ka warra isin duraallee uume aadam irraa kaase aadamin biyya irraa uumeet zurriyyaa isaa eegasanii walirraa horsiiseet haga arraatitti namni arra miliyaaraan lafa guute kun marti ka islaamaa ka kaafiraa marti wal horee as gahe rabbii dhabamarraa isin argamsiisee isin uume san isatu gabbaramiinsa haqa godhata isa gabbara walladhiina min qablikum warri isin dura dabrillee ka uume san la'allakum tattaquuna akka rabbii keessan sodaattaniif jedha sodaa rabbiiti jechuun alkhawfu min aljaliil rabbii guddaa si uume san irraa sodaatu ati waan mara keessatti waan tokko hin dalaga yoo jette rabbiin na arga na dhagaha waan an itti jiru kana ni beeka jechuu sodaata alkhawfu min aljaliil akkuma san wal iimaanu bitanziil waan inni buusetti amanu sodaa rabbiiti jechuun waan rabbiin buuse kana kitaabaa fi sunnaa rabbiin buuse ka rasuuli sallallahu alaihi wasallam xariiqa wahiitiin nutti geessan isa kana dhuga oomsite waan inni dalagaa jedhe dalaydee ka inni irraa goraa jedhe irraa goru
والقناعة بالقليل والرب سيكن رتي الحمد لله جيتشو قودا كان ربي والدبرسي ابتلاء دنيا كيس جرتا tokko dureessa godhe tokko hiyyeessa godhe tokko beekaa godhe tokko wallaalaa godhe sadarkaan namaa wal caala sadarkaa kana rabbiin wanni wal caalchisee rabbiin osoo fedhe hunda isaanii dureessa godhee duniyaa bira guutee gara oofu namni marti wallaaluu akka godhuu danda'a maaliifi hadiisa qudsii keessatti hoytanuu himu لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد وصونم كيسن الله جن كيسن الله ور دراتي ور بودال بكتك دابتني دريتك كيس وصونا كدتني ور نكدت كان هند وان إني نكدت وصوكني في جد هم إني كدت أبا ملياران كدت الله أبا وايا أبا تكدت الله أبا طائرانا كنتو مالي جدي كدت الله أبا من إمارة فوقي ميقنا كنتو مالي جدي الله وان علمي نما دنده بربادو دنده كان إنسي في جنين akka gaafa argamtee irra haga gaafa qiyaamaan irratti dhaabattuutitti osoo kana kadhatanii jedhan taate osoo mara isaaniitiif akkasumatti kennee ammas warra na kadhate san osoo akkasumatti ka kennuuf taate waan na biratti tahee qabeenya kiyya alghina almutlaq ani dureessi akka kiyyaan jirre kennaan aalama kana mara akkasitti waan inni barbaade kenna sun waan na biratti taheerraa homa takka irrisuu hin danda'u jedha homaan irrisu jechuu kana waan nuti beeynutti nuuf himuudhaaf yoo lilmoo bahariin keessa kaayanii bahar keessaa ol fuudhan lilmoonu hagam geetti takka lammata waa dhugaatii miti akka isfinjiitii miti waan dhuutu akka huccuutii miti hin tuuttu akka mandiilaatii miti bishaan kanan tuuttu reewanni sibiila bahar keessa gakkaayanii yoo bahar keessaa ol fuudhan maal fuuti lilmoon tun homaan fuutu maanaan kanaa maarre wanni na biraa hin irratu jecha kanaafu khaznaan rabbii guutuudha kennaan hin irriftu wanni jedhaniif kana duuba osoo kennaa akkasii illee isinii kenne na biraa homaan irratanii walaakin ibtilaa'aaf kaanii kenne kaan dhooggate kaan jiddu jireessa taasise kaan duniyaa gara oofu kan hin beeyne taasise wanni jedheef ibtilaa'aa fi yoo rabbiin sodaattan sodaa rabbiiti jechuun alqanaa'atu bilqaliil homa rabbiin sii kenne sanitti alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuu faayidaa guddaa sii qaba akkas jechuun maaliif la in shakartum la azidannakum jedha gaafa rabbii san galatoonfatte rabbiin itti sii ida'a yoo itti kafartee ammoo tana humnateennaan arganne yoo ka jettu taate akka qaaruun fa'a namaa uutiitu alaa ilmina inti kana barmoota mataa kennaatiin barmoota guddaa qabnaa kanaan arganne jennaan rabbiin isaa fi duniyaa isaa tadaangaan qabne sanillee dachii kuteen dachii jala dabarse rabbiin mataan dhaabin jechaa dubbii rabbiin beekamaan sitti obsa akka makhluuqni na jalaa bada biyyaa baya gara bayaa yoo deeme eessatti isa arga yoo biyya tana gadhiise eessatti ita arga jettu sanii miti rabbiin bakka jalaadha itun qabdu laa takfa alayhi khaafiya wanni na makhluuqa jalaa dhokatu takka isarra jalatti dhokatuu hin dandeettu kanaafuu maarre ati homa rabbiin sii kenne kanarratti alhamdulillahi jedhi osoo rakkoo keessa illee jiraatte kanarra rakkoo keessa jirutu jira jedhi alhamdulillahi jedhi osoo dhibee keessa illee jiraatte ka dhibee tana waliin yoo nyaata dandeette ka nyaata dadhabe meeqaatamtu jira jedhi yoo ol kaatee mara fincaanii dhayxee deebi'uu dandeette dhibee waliin dhibeen haguma feetee sitti haa jiraatu meeqaatam ka namni ol fuudhee achi geesse as deebisu jedhi idan alqanaa'atu bilqaliil jechuun fayyaa irraallee duniyaa irraallee bareeduma irraallee ilmi irraallee ilmaan irraallee haguma rabbiin namaa kennetti alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuudha abba durba qofa itti kennellee durba qofa akka waan warshaa ofii baasu durba qofa maanatti kenne jetteen aariin maali ka durba san takkitti ma argadhaa jechuudhaaf halkanii guyyaa booyutu jiraami rabbiin bakka itti si komatu hin beeytu kanaafu alqanaa'atu bilqaliil taqwa irraahi wanni kun taqwaa jechuutu akkana la'allakum tattaquuna jaalaa anaa isin uume ka warra isin duraallee uume
كأمريكا سنجرا قلتو كوان رزقي بك سنجرتنت سنياتي سكانا أنا تقبر من سحق أقول أتانا قبر رب سبحانه وتعالى آية برا كيست اللي آية سورة أنعام كيست دبتم كيست اللي وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون ننجأ وهو الله في السماوات وهو الله أي وهو المعبود بحق حقا قبر ما الرب ما قفها جتشا الله جتشون لا يطلق إلا على معبود بحق إله جتشون أموك عليك ننقبني يطلق على معبود بحق ومعبود بغير حق إله يوجد حقا قبر مون الله إله نجدان كدران قبر مون الله إله نجد قرآن كيستي كوني مرتنو الفجر ولكن الله كجد كوني كأليك بكون لا يطلق إلا على معبود بحق ربي تكوت حقا قبر مرتي ملك برارة قدين ديفهم خنافو مال جرده دوب ربين وهو الله وهو المعبود بحق في السماوات وفي الأرض كحقان قبر ما تهسمي كيست اللي كحقان قبر مدجي كيست اللي كحقان قبر الله مساني جيتشا إسما قبر من سحق أقود أتسانقف وما سوى ذلك والنسم ليجر عبدوا بغير حق كرام ليدان قبرني ممكن اللين قبرمي أدو اللين قبرمتي جين اللين قبرمي حتى هوري اللين قبرمي هنتون اللين قبرمي كوبيت نرى الدنيا تنرى واني جيرو وانما جايب سيساتي غري وانما كفل سيساتي غري وانما بوچ سيساتي كما نمني كن هن قبر جدني عبادة جدني نمني كن الرجل شيطان كرامران بقى يسيفي كرامران اتفاكيسات ورّي أكسيتي سبيلان أفتمي بلادان أفتجري جرسون اللين أمنتيتين نجريتم التجيرها ويتخنا ماري أتك إسلام ما ربين سيكيني وان بريد ملي وان فقطو كيسان أرجيني ستري وفتك أبو ملي كلا ديمو كيسان أرجيني أتي بريد سوتما وان غاري دبتو ملي وان فقطو دبتو كيسان أرجيني وان غاري نياتو ملي وان فقطو نياتو كيسان أرجيني وحرم عليكم الخبائث جلابا وان نياتو كيسة اللي هما غاري وان بريد كلوا من طيبات وان ببريد وان غاري رانيات أجل إن أرجتو مت إسلاما كوان أرجنياتو إن أرجتو مت إسلاما كوان شما مردلبو كوان فقطا مردبتو كقول لا ديمون أرجتو مت إسلاما بكفرتو ماري كنافو ماري ربين أنا تسنومي أنا إسنومي كانت تقبر من سحق قدرتا أنا مقفها قبرا أنا ما تقبر ما أسمي كيست اللي دتشي كيست اللي ورنا أشي تقبر مي كرامة ليدان قبر من جتشا سنت أنسيهو أنا أفسي لالتكاتو مي هو بدو يا بلسكي يا بلتيتي يا كدبرتي دا كندا جيتو يا كديرالي كندا جيتو يا كأباكي يا كبلسكي يا كهريات يا كنار رجودا كنار رتكادا هندي بكتنا مي هو بدو warrabbiin siin jedhuuf kana maaliif maal nuun jedha eega anumatu gabbaramaa samii dachii keessatti illee haqaan ka gabbarame ana qofa eega jedhe rabbiin suuratul anaam keessatti ya'lamu sirrakum wa jahrakum nuun jedha waan ati dhoysitee dallawa jala dalaydellee ni beeka jedha ta'ati balbala gachufattee dalaydellee ni beeka jedha ya'lamu sirrakum ta'ati dhoyfattee garaa keessatti yaaddellee ni beeka jedha ya'lamu sirrakum وجهركم تاتي الفوتي والبابتي دلي دليني بيك جدا ويعلم ما تكسبون وانا فانين دبتيش وانك آمان دلي دلي ربي نبيك جدا ما اللي نبيكا كان نتي ما ربي بيتا وان سندلي دن هندك أباك أبا وان تكتير سندلي دن نجلان ركتو بكما فيتن الليل أيتن ولو كنتم في بروج مشيدة بكما فيت الليل أيتن جلان ركت وان ربي ننجرين تيموف مالي في الرت قالت إسني قال شابيك حاجة أصدقون كيسن نافو كل النفس ذائقة الموت دوار النمون سين هفو غافة دوتي غارك يتي ديبيون هنفو وإلينا يرجعون غارو مكين نقفتي ديبيان
ثم إن إلينا إيابهم إيغانا غرو مكين نقف قلت إساني بك إسان اتقرم بك إسان اتدابي أنجل ربنا كانت سيديسي ويتاتي كل ديمت اللي ويتاتي وان فيتي جت اللي ويتاتي سنبرة دبرتي أكور الحادة أمان تنجل رب من سنون جرو ورقرين جلو كان ويتاتي كس جت اللي ست جرجر ربي فرعون سينا إساني بيتن موتي مصريتي بيجا جبس جرام تتانا بلشاتوري موتي كفامتي أنا ربي وفين جرد برا دبري رب ما قفتون دابني أنا ربكم الأعلى ربو يسن كيس عليك إرامتات أنا جل كإرامتات دوب ربين اتنجر جرسا كان شوف قال نبي الله موسى دلتو أنا ربكم الأعلى جل أنا ربي كيس رجت داب إلمان kana keessatti sana kana keessa argamu mootummaatee gara galchitii fi jennaan ilmaan kana fi sababaan nabi Allah Muusaan baharitti darbamuuf taheef kana seenarree beekamaadha gaafsanillee ani rabbii keessani guddaa rabbii keessan ka irraa mataati ufiin jedha gaafa achirraa inni guddatee gana madyan deemee achuu waggaa 10 taa'ee achirraa isatti as deebi'ullee ana rabbukum al'alama jedha waggaa 40 oli wanni tabi nabiyummaa argatee nabi Allah Muusaan itti deebi'uun gaafa waggaa 40ti akka warri seenaadhaa jedhutti wal fixiinsi Muusaa wal fixaa turanillee waggaa 20 ture waggaa 60 ana rabbukumul a'laa jedha rabbi ani rabbi isaa ufiin jedhu kana ka wa fir'auna dhil awtaad jedhee rabbiin bakka meeqatti quraana keessatti dubbate warra badiiti warra dachii keessatti badii dalagu warra xiribbaa lafatti chikaala rafatti dhahee sanirratti nama hidhee akkatti nama garafu jedhee rabbiin dhil awtaad jedhee fir'auna dhil awtaad jedhee rabbiin nuu himu badii hagana dalageettu dalagu kana waliin rabbiin ittuma dhiise itti sidhiisu rabbiin sidhiisuun kuni sii dhiise sitti hin fakkaatin asuu galta jechuudha wanni rabbiin ya'lamu sirrakum inni akkanatti samii dachii keessatti gabbaramaa ta'e kun waan isin dhoysitanii dalaydanillee ni beeka waan isin ol qabattanii dalaydanillee ni beeka ويعلم ما تكسبون وان اسن قام كيسن حجتن اللي نبيكا ايغان اگر مكين اسديبتني ان خيرا فخير يو خيري دليد خير انغر اسادت ديبت خير ما ارغتا يو همت انغر ربي كيتي تكرفت تات شر ما ارغتا ولكن ويان جنجلچان نما مرا جنجلچي ادام باسو كارانتنا كجيبا واجدو في كدوغا واجدو kadhugaaf waa dalaguu fi kadharaaf waa dalagulle kamaslahaa ofiitiif dalaguu fi karabbii jecha dalagullee guyyaan addaan fooyamu guyyaa qiyaamaadhaati gingilchaan gaafasani achitti duuti isin maraa hin dhaqqabdiin hunjaa rabbiin akhira matahidha kullu nafsin dhaa'iqatul mawt ufti lubbuutuu du'a dhadhabiinsarraa hafiinsin jiru وإنما توفون أجوركم يوم القيامة من داوان دنيا الرتي دليدنيسا كهم بكمان اسم أويسي تنلي تقلباف تنلي تأفانين دبت تنلي تقرت ياد دنلي تقامان دليدنلي هم بكت سنين جلسان غلط سنين قلتون وإنما توفون أجوركم يوم القيامة من دا كيسان كأرغتن بدآسا كيسان كإسنين كوني فدتن قيا قيامات جل badhaafni kun wal dhabaka kun ibidda badhaafama ibidda isa badhaasan kaan hoo jannata rabbiin jannatan isa gammachiisa kanaaf rabbiin faman zuhziha anin naar jedha guyyaa san guyyaa nabiyyoonni marti nafsii nafsii jedhanii lubbuu nama hundaatu ufumaa bahaa jechuu malee ilmoo ufiillee dagattee abbaa haadhallee dagattee dhiirsa ufiillee dagattee kuni marti wal dheessee yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi maali jennaan likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi waan kaan irraa isa duroomsee isa shaagalee isa jaataneessee galtee itti galte tanatu galtee laaftuudhaa miti kanatu
ilmaa fi kaan yaadatu isa hanqise jedha rabbiin guyyaa san. فمن زحزح عن النار نمني قياس الرب إساف قدي فقيفمي بالدرة فقيفمي وأدخل الجنة جنة ربي سمي الكاهي سينسفامي فقد فاز لقام الكاهي جدا ور ملكاو رب هاتاسسو جرون دنياتني وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور جرون دنياتني ميشادة قوم لنتاني هندقمنا دنياتنا كيسة هندقمنا waan ibidda jalaa isin baasu waan ibiddarraa isin fageessu dalagadda waan jannata isin galchullee dalagadda jecha jannata maaltu nama galcha waan dhala lubbuun hin feene waan dhala lubbuun hin feene jannani maaliin marfamte makaariya lubbuun hin feetu waan karaa jannataa san maaliifi dhalanyaatiin akkanan tahin uffata akkanaan uffatin qullaan deemin akkanatti of gadi qabi ambarraa gori amba kaani kaan harkan fuudhin kaani kaan hin dhungatin siin jedha laa kana lubbuun hin feetu gaa bashannanuu feeni ibiddi hoo waan lubbuun ta'e feetu akkamitti dhugaatii dhuga yoo jette waan feete dhugi kanaan marfamtee ibiddi shayxaan karaa shayxaanaatii mire waan feete dhugi dubartii barbaada yoo jette ta feete fudhadhu akka feete ta'i يعني وان لبون فيتو شهوات لبون فيتو مرفمتي كنافو ربين كرا هندانو تهيمه كرا كان الرغورا كان سينا نون جده كان سينتنهم ملكويتن كان سينتنهم هونغويتن جده ور كرا ملكي دا سينو ربين هاتاسسو كرا بدي الرا ور غرو ربين هاغدو وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، ربي نسنر عجالته، ربي ميزان سلاكه سيسنياكا نما غرفمه دغه غرفمه اتفيدمه اتله دلغه غيا سنله اتمل كاون هند ربي نو حتاسو دام سغدا نو دام تني ربي ورا اتفيدم هند حتاسو اتاسوران غرا غافي كنات تدبرا غافين توكو فارا كنا يلا انا في ابا منكيا يتوبلتين تنتك انا في ابا منكيا حجي ولينغونه طواف افاده ايغغونه ددمنه سعي غدو هندن دينو جده ددمنه سعي غدو هندن دينو نانجده اچيت والمرمنه والامنه اوسو ولينغدين نمرتو anis gara mana biraatitti innillee jamaa dubartii ka wajjin deemu waliin gara mana biraa galan sa'ayin keenya sun haddas hin godhamne no amma waggaa afur keessa jirra innis qabame biyya galee hajjiin teenya sun akkam taate amma hoo maaltu nurra jira jetti. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Gaafiin obboleettiin teenya gaafattu namni hajjii rukni arkaana hajjii irraa tahe sa'i osoo hin godhin asirraa deeme makkaa kanarraa bahe hajjiin isii sun taate moon taane amma hoo maal dalagutu irra jira jechuu irraa gaafatti. Deebisaan kana awwalan namni hajjii tana dhufu kaas keessa deemee hajjii godhu tahina warra kaluudha warra biyya akka mamlakaatitti jiru takka akka makkaatitti jiru akka naannoo isiititti jiru takka biyya dhiyoo kaluu irraa warra dhufu tahina warra fagoo irraa dhufu tahina wanni an dalaguudhaaf deemu tuni ibaadaadha dalagaa tiyyata wayta fedhe dalagee wayta fedhe bakka fedhetti yoo dadhabe keessaa bahuu miti jechuu beekuu barbaachisa. Dalagaan tun dalagaa rabbiin dalaginaan jedhe ka gooftaan kiyya khaaliqni reefu irraa dubbannu sun ka dhabamarraa na argamsiise sun ka rizqii na nyaachisu sun ka fayyaa naa kenne sun ka bakka tana dhaabatu naaf fedhe sun akka inni na ajajetti dalaga malee akka ufii fedhettiin dalagu jechuun mataa isaa keessa jiraatu barbaachisa awwala. Hajjiin waajiba haa taatu sunna haa taatu. yoo ta sunnaatitti illee seene akka fedhetti keessaa bahe jechuun isaan ta'u hatta ta sunnaa yoo isiin taate. Maaliif yaquulu Allahu azza wa jal
وأتموا الحج والعمرة حجي في عمرة ربي نقوتا جد إيجا اتسنت فدي كيتين كيسابهون انجر دادب جتو اللي حكمي قبا مالي أكا في فيت قدون انجر دبمتو اللي حكمي قبا مالي أكم في فيت قد أجتون انتهو دورا ماري واني متاكي نكيس جراتو برباچسو واني كوني عبادة دا عبادان توني ولاغا دك أبدي هنديلي أركان إرد جارم تك أبدي واجباتا إسي كيستي دلقون برباچسو أبدي سننا رسول صلى الله عليه وسلم أكاتا اتدلقان كيستي نبرسيسان أبدي أكا سنتيون دلقين هنتاتو أكي سمال جتشو دورا براتو برباچسا ويتبرت أمو دلقا دان أرقمسيسو برباچسا وان ركني جدامو أبو هنغون أصو جدانين لك دقبي أنين قدو جداني وان هغانا قو برا قلون أولا دقو قرى قدادا كوني قرى ربي تيتي توبة ججبا توبة برباچسا إني لمتا أرآن تنجرى كان مالتو الرجرة والنسان ديسان كوني هو مالي طواف الإفاضة قوني حجي كيستي طواف الإفاضة ركني دا وأفر حجي كيستي ركني دا كما بيتا إحرامني نيتني حجي تنا قد أججو نيتني اتسينون ركني دا توكو عرف دابتو الركني دا لما طواف إفاضة كيسان أما إيغا من دابن عرف دابن مزدلفة بولي ganama booloo darbannee achirraa goona jedhan kun xawaaful ifaadaa ka jedhamu kun booda godhan kanaan jedhanii eega hajjirraa as deebi'anii kana xawaafni hedduu ka dura gaafa alaa dhufan godhan xawaaful quduum jedhama kun xawaaful ifaadaa jedhama ka gaafa gala deeman godhan xawaaful wadaa jedhama martinu hukmi addaan qaba amma xawaaful ifaadaa ka jedhaniin kun rukniidha hajjii keessatti rukni yoo inni xawaafa saniin godhin hajjiin ta'e hin jirtu inni afuraffaadhaa saa'ii afran kuni rukniidha rukni wanni jedhamu kan hukmiin isaa dandayan dalaganii dalagaadhaan argamsiisuudha wanni isarraa bakka dhaabatu hin jiru waajibaata waan jedhamu ammoo namni dhiise sila waaqaluu santu irraa bakka dhaabata kana zaata isaa dalaguu malee wanni irraa bakka dhaabatu hin jiru waa afran kana yoon dalagin hajjiin namtichaa fayyaan taatu hajjiin nama hajjii godhu fayyaan taatu osoo niyyama malee akkanumaan deemee hamba waliin arafa dhaqe hajjin jedhamu hin hajja jecha osoo niyyatin innama al'amaalu binniyyaat osoo arafa dhaabatu oolee nama waliin achi deemee tooruma musdalifaa kana keessa oolee as deebi'e hajjiin isaan taatu arafan dhaabanne alhajju arafa osoo xawaafa ifaadaa kana dhiise hajjiin isaan taatu sa'ii jarri dhiise kana osoo dhiise hajjiin isaan taatu maarree waan isaan dhiisan rukniidha namni ruknii dhiise dalaguu malee furmaata biraan qabu maal dalagan bakkuma jiran irraa deebi'anii har'aan tana waggaa 4 illee ta'u waggaa 3 illee ta'u waggaa 5 illee 10 illee ta'u deebi'anii umraa fidanii sa'ii san achi keessatti godhanii eegasanii waan biraa ka irratti tarattuba ta'utu illee jira ammas tahallulli lama hajji irraa hiikkatiinsi kuni lama hiikkatiinsa tokko wayta arafa dhaabatanii muzdalifa bulanii ganama jamratul aqabaa wayta darbatan mataa haadatanii yoo jedhan uffatatti deebi'an kuna tahallul awwalaa jedhama namni eega kana hiikkate mahduuraata ihraamaa jedhanii wanni sababa ihraama hidhatuutiin uffata akkanaan uffatiin waan urgeeffatiin kotteen ciratiin akkanan tahin mataan haadatiin ka jedhan sun kulliin shay'iitu halaala tahe yoo bakka tanaan geettee mataa haadatte tahallul awwalaa jedhama kun tahallulli lammataa xawaaful ifaadaa fi sa'ii kana godhuudha kuni warratti dhiyaatuu si dhoogga haga xawaaful ifaadaa gootutti haga sa'ii kanaa fi xawaaful ifaadaa kanaaf sa'ii kana gootutti warraa waliin rafuun siif hin ta'u yoo warraa waliin rafte fidyaa biraattu si qaba har'aan tana jarri kun eega achirraa deebi'ee ree dhiirsaaniitiidha waliin jiranii kanaafillee waaqalutu isaan qaba fidyatu isaanirra jira maaliif osoo hajjii san guuttataniin hiikkatin waliin rafan jedhama sa'iin rukniidha jenne
osoo sa'ii san hin godhin waliin rafan jedhama. Idan waa lamatu irra jira jecha hubadha. Waa lamatu irra jira. Deebi'anii sa'ii san godhuudha. Akka itti godhan umrama fidanii umraa san keessatti sa'ii hajjii san itti niyyatanii akkasitti guutan. Walumatti jecha sa'ii hajjiitii fi sa'ii umraadhaallee. Isii san deebi'anii godhuudha wanni irra jiru. Inni lammataa waan osoo ihraamaa osoo tahallula lammataa hiikkannaa lammataa osoo hin hiikkatin dubartiidhaan walitti ida'amaniif maal qalan gaala qalan moo hoolaa qalan jechuu keessatti illee khilaafatu jira. Alaa kulli haal hoolaa takka qalanii fuqaraa haramaatitti qoodu badii dalagan jecha kunillee yaani mahzuuraata irtikaaba ta'anii kanaaf jecha waa qalanii fuqaraa haramaatiif ka ofii irraa nyaanne qooduudha qabanii jenna. Akka khilaafaa keessatti waan garii dhaga'uun keessanni mala. Mazaahiba garii keessatti sa'ayiin rukniidhaa miti waajiba warra jedhutu jira. Qawlii warra waajiba jedhuu sanirratti yoo namni biraa fatwaa isinii godhe. Qawliin waajibaa fi rukni jechuu kana keessatti jidduu ulamaatitti bakka garitti wal qabatu jira. Sa'ayiin waajiba moo rukniidha? Amma ka jenne rukniidha. Kanatu sahiha jenne. Warri gariin sa'ayiin tuni waajiba warra jedhutu jira. Warra sa'ayii waajiba jedhu biratti isin lachuu warri sa'ayiin godhin kuni hoolaa tokko bittanii asitti qaltanii waajibaata hajjii irraa tahe dhiiftanii qawlii san irratti waa qaluu isin barbaachisa. Gaafa kana qaliinsi lama ta'a. Isarrallee lama isii irrallee lama afur jechuu. Maaliifi tokko ka waajibummaa saniif qaltu waajibummaa sa'ii dhiifteef ka qaltu sa'iin waajiba warra jedhu biratti. Tokko ammoo ka mahzuuraata ihraamaa waliin rafiinsa osoo hajjiin wannoon geessin waliin rafte kana xawaafni ifaadaa eega godhame rukni warra jedhu biratti kun irraa bu'aaf irraan bu'ulleen kunilleen dubbii biraa qaba. Qawlii kana biratti warri gariin irraa bu'a qaliinsi warra waliin rafuu kun eega isii waajiba jenne jechuutu jira. Alaa kulli haal ammaan tana wanni asitti deebi'uun dandahamu. Deebi'anii sa'ii san guutu. Kun ammoo ka waliin rafiinsaa waa asitti qaluu irraa rafiinsi hin jiru. Waliin rafanii jira reefi as. Kanaafu yoo as deebi'uun kan danda'amne taate qawlima warra waajibaata jedhu kanarratti deemanii saniifillee waan qalamu asitti erganii asitti ofirraa qalchiisuun ni dandahama. Tataaniiti tawbaa gara rabbiititti haa deebi'anii waan akkanaa namni dalaydan ammoo rabbii keessan sodaaddaa. Khaasatan biyya tana keessatti hatta warra biyyaa irraa warruma biyyaa irraa zahamaan guddaa wayita dura mirqaananii hajjitti seenan wayita kaan mirqaananii umratti seenan wayita as ga'anii zahamaan guddate zahamaa moot jedhaniituma achi gargalanii hiikkatan. Kun shar'ii rabbiitii miti shari'aa rabbiitiin taphatudha. Baarakallahu fiikum. Ulamaan akkas jedhee hin baqqaanamaan jedhulleen hin jiru. Kanaafuu rabbi haa sodaannu waan ibaadaadha arkaana kana baratu waan akkana fardu ayniidha. Rukniidha sirratti waajibaata rabbiin sirratti godhe arkaan islaamummaadhaa geessita. Dirqama dhiirtilleen baratuu barbaachisa dubartiilleen baratuu barbaachisa. Baarakallahu fiikum. Nu hundaa rabbiin haa tiisu. Deebisaan keessan akkana fakkaata. Baarakallahu fiikum. Wanni kun hedduu argamuuf itti dheeradhe. Baarakallahu fiikum. Jazakumullahu khairan. Baarakallahu fiikum. Rabbiin isinirraa haa jaalatu. Gaafataan lamuu akkana jedhe. Nama wahiitu intala nikaaha qabdu jaartii namaa fuudhee nikaahuma hidhatee gara ofiitiin illee wajjin jiraataa jira. Isa arguun dandeenye obboleessa isaa waan beeynuuf obboleessaa haqiiqaa jirtu itti himnee jirra. Nu akka du'aa taatitti maaltu nurra jiramee jira. Namni tokko yoo hin fuudha jedhe seerri ulaagaan itti fuudhu shari'aan lafa keettee jirti. Jaartii namaa osoo nikaahni namticha sanii irra jiru nikaahni biraa gubbaan ittiin hidhamu. Niitii namaa ta nikaaha nama tokkoo qabdu gubbatti nikaahni biraa ittiin irra gubbaan hin hidhamu nikaahni biraa. Kanaafuu jarri kun osoma beekan namittiin tun intaltiin nikaaha godhate kun nikaaha namaa qabdi jechuu beekeetuma san gubbaan nikaaha yoo ka hidhate taate zinamatti jira. Zinaa khaalisa shakkii wayii kan qabne osoo beeku yoo dalagi.
yoo ammoo jarri lachuu dhooyse isiin dhooysitee fakkeenyaaf inni kan beeyne yoo tahe waan akkasiillee hedduudha. Rabbiin nu haa tiisu malee iimaanni zamana keenya kana keessatti xiqqaate bakki jiru zamanul akhirii ma'ruufni wallaalameeti munkarri facaajechuulleen homa jiraati zinaalleen hin facaajechuulleen haganumaa namni akka horiititti kararratti walwanna jedhutti hin facaajechuulleen zamanul akhir keessa homa jiraati kun amma homa keessa jirru rabbiin kana keessatti illee warra tiifamu rabbi nu haa taasisu akhiraan dhufumaadha jirti. Kanaafuu yoo dubartiillee waa hedduu dhooysutu jira. Osoo nikaaha qabdu osoo ilmaan biyyaa qabdu an durba jettee nikaaha narraan qabu jettee akkatti nikaaha namatti hidhatu maratu jira. Garuu kunillee akkanaallee rabbi sodaatuu qabdi. Garuu gurbaan kun wanni jennu akka hukmiititti yoo osoo hin beekin nikaaha ka hidhatee nikaahuma shar'ii hidhatee waliin jiraatu taate gara isaatiin dogoggoraa itti geessuu qabdan akka tahetti haasoyni kun nikaaha namaa qabaatuun isii kun nikeenni namaa irra jiraatuun kun yaqiina yoo isin biratti tahe nama kan itti geessuu qabdan nasiihaa isaaf qaddamuu qabdan yoo kan beeyne taate yoo osoo beeku duraanumaa nikaaha ka hidhatu taate kana gara warra waan san furmaata godhuu dandahuutitti obboleessa isaa tahina sheekkan inni waliin jiru tahina warra imaama masjidaa ka waliin jiru tahina waan kana itti geessitanii wanni kun halaaka akkanaa kana keessa jira isuma kanaafuu rahmata godhuu barbaachisa. Arra akka dubbiin wayita hajaa ofii geeffatuudhaaf itti gammadanii kanaa miti bor haqqisuudhaaf ta'a. Boru ibidda keessatti wayita jalana akka mana furniititti fakkeessa warra zunaata rasuuli sallallahu alaihi wasallam ibidda keessatti gaafa arge jedhan ibiddi jala sanii ol fuudhee gubee achirraa ol xaxxifatanii akka nama afaaniin bahuu deemanii gubbaa kanaan afaan walitti gabaabaadha asii dakatti gaddacha'an jedhan. Wayita ibiddi achi ol kaasee asiin afaaniin ol baasuudhaaf ka'e. Waan kana tahe waan kana nasihaa godhuu fi barbaachisa isin akka du'aa taatitti baarakallahu fiikum yoo isatti gahuu dandeettan ree ammaan tana karaa telefoonaatiin ni dandahama ka eega obboleessa beeytan karaa obboleessaatiin itti gahuu ni dandahama karaa nama biyya inni jiru keessa jiru sheekkan achi jiraniitiin itti gahuu ni dandahama nasihaa gootanii fi halaaka kanarraa akka inni deebi'u godhuu barbaachisa garuu beekumsaan yoo itti jiraatan taate zinaa haalisatti jiranii yoo akkama jennu kana dogoggorri jiraate isin beeytu osoo yoo dhooysite ammoo masiyaan isirra jira gara isaatiin taharrii ta'uun isa barbaachisa garuu gara isaatiin homaa irra jiran jenna yoo quban qabaatiin garuu isi warri beeytan itti geessitanii irraa deebisuu barbaachisa zinaa kanarraa kaasuu barbaachisa nikeenni irra hin jiru alaa kulli haal nikeenni lammataa gubbaadhaan hin hidhamu. Jazakumullahu khairan barakallahu fiikum gaafatan tokko akkana jedhe nama ilmoo garaa baase yookaan baasise yoo toobaa barbaade maaltu irra jira? Ilmoo garaa baasuu jechuun kuni afaan arabaatitti ijhaada jedhaniini ijhaada hukmiin isaa muharramuun shar'an maraahila fedhe keessattuu yoo tahe ijhaada wanni jedhamu maraahiluma fedhe keessattuu yoo tahe maraahila ulfi jiru kana maraahiluma fedhe keessattuu baasuun isaa yoo cudrii sharciitiif tahe malee baasuun isaa haraama ulfa garaafu baasuun jechuu maraahila hedduu jechuun kun akkami bultii 40 gadi tahullee ulamaani waan irraa haasawan qabanii garaan taa'ee bultii 40 keessa yoo jiraate bultii 40 irraa haga bultii 120titti yoo hagas illee ture osoo ruuhiin ittiin afuufamin haga jidduu tanaallee akka kophaadhaatitti ilaalanii eega ruuhiin itti afuufamte ji'a 4tti ruuhiin itti afuufamti bultii 120 jecha bultii 120tti ruuhiin itti afuufamti bultii 120 kana booda namni ajjeese ruuhi ajjeese nama ajjeese jechuma kun inni nama guddaa waggaa 30-40 ajjeesee fi inni mucaa ji'a 4 fi bultii takka ajjeesellee tokkoma eega ruuhiin itti afuufamte maaliifi nafsiin takkitti namni kun nama ajjeese jedhama namni nama ajjeese maaltu irra jirare beekaadhaan gaafa nama ajjeese amdiidhaan gaafa nama ajjeese tokkoffaa gumaa warra mucaa saniitiif kafaluudha nama du'e san nama irraa ajjeese saniif gumaa kafaluu qaba nama irraa ajjeese saniif gumaa kafala
inni lammataa ka tawbaadhaattu jira. Tawbaan akkuma aayanni sariihatti dubbatte itqii raqabaati. Gabra biliseessuudha. Gabra biliseessuun ammaan tana gabri sun waan hin jirreef ji'a lamaa walitti dhaabee soomuudha. Ji'a lamaa walitti dhaabee soomuudha kaffaaraan isaa. Gumaan ulfasanii hoo ushrii gumaa nama guddaati. Ushrii jechuun harka kurneessoo jechaadha. Dhibbarra harka kudhanii jecha harka kurneessooti. Gumaa kuma dhibba yoo tahe bakka kudhanii kaanii kuma kudhan jechaadha ta'a. Gurratun abdun aw ama yaani gabra ka dhiiraa takkaahu ka dubartii jechuutu jira. Yeroo sanitti ka rasuuli sallallahu alaihi wasallam jedhan zamana gabri jiru keessatti har'aan tana ka gabri hin jirre kana keessatti ushrii gumaa saniiti. Kanaafuu maarre yoo baasinsi isaanii kun ji'a 4 booda tahe nama ajjeese ji'a 2 walitti dhaabee soomuudha qaba. Tawbaa gara rabbiititti deebi'uudhaan waliin yaa rabbi badii dalage tana lubbuu namaa beekaadhaan baase tana naa dhiisi jecha tawbaa rabbirra barbaaduudhaan waliin ji'a 2 walitti dhaabee soomuudha qaba. Kuni waan akka tawbaadhaa laalu. Kun ammoo diyaan isarra jiru yoo warri dhiiseef malee diyaan nama warasaa isaa abbaa tahinaa obboleessa tahinaa warri isiin ofirraa baafte sun ka ilmi isaanii ilmi abbaan ilma sanii jecha abbaan ilma sanii gaafa waliin kabaasan taate inni isaa fi isiilleen warra mas'uuliyyummaan isaan qabatu. Hukmiin gumaallee akkasi. Gumaan warraaf ta'a jecha warra mucaasaniitiif. Yoo achii gadi tahe yoo ji'a 4 gadi tahe ji'a 4 gaditti ka ofirraa baafte yoo tahe baasuun kun haraama maasiyaa guddaa dalayde gara rabbii isiititti tawbatuu qabdi. Isiilleen inni baasisiisee fi isiin baafte hukmii keessatti tokkoo miti. Namtichi mubaashirri ka itti gaafatamu isa ka baasisiise kuni ka baasi jedheen takkaahu baasutti ajaje kuni maasiyaa guddaa dalage kuni gara rabbiitti tawbatutu isarra jira. Kana kaffaaraa fi gumaalleen isarra hin jiru jedhama. Kaffaaraa fi gumaalleen isarra hin jiru. Kaffaaraa fi gumaan eenyurra jira? Namticha mubaasharatan dawaa itti liqimsee takka waan inni bayuun itti godhee tahmiila karaa nafa saalaatiin dawaa godhatan tahina, dawaa dhugan tahina, kiniinii liqimsan tahina, karaa taheenuu waan tokkoon ofirraa baase karaa aara bukaara ofitti aarsanii ofirraa baasan tahina, karama taheenuu yoo ofirraa baasu taate namticha mubaasharatan beekaadhaan isa baasuudhaaf dalage santu itti gaafatamaa jechuu. Baarakallahu fiikum. Kuni waan khaxara zaman ammaa kana keessatti kunilleen lafa guutee jiru. Kuni aayanni rabbi waadiha lubbuu namaa ajjeesu jechuun isa garaa jiru mucaan kuni kiyya jechuudha miti dubbi. Fadihaan ati hattaa yoo ka manatti ulfooytu taate fadihaan har'aan tana duniyaa keessatti ati taatuu fi fadihaan lubbuu ajjeefte jechuudhaan qiyaamatti taatu tokkoo miti. Marattuu addaan laalladhu. Rabbiin intala islaamaallee ilma islaamaallee nama har'aan tana ilmaan guddisuu dadhabne jechuudhaaf waan kana hin dalanne jedhullee qalbii isaanii rabbi waan sanirraa haa deebisu. Ka rizqiillee namaa kennu rabbuma jechuu rabbi haa beeysisu. Anaa fi daa'ima kanallee ka nyaachisu rabbuma akkuma inni nuun jedhe aayat isaa keessatti anatu isinillee nyaachisa ilmaan sanillee natu nyaachisa jedhe rabbiin. Wanni har'aan tana warri biraa warri kufriidha matatti nama qaraatu kanaa kan barsiisin kanaa kan maaliin ta'in jedhanii yaani kun yaa jamaatal khayr yaani antum a'lamu amillah rabbii dhabamarraa si argamsiise kan maslahaa keessii beeku ka waan sii toluuf waan siin tolle beeku sanii fi makhluuqa akka keetii kana kamtu irra beeka. Kanaafuu waan rabbiin siin jedhe qabadhu waan namni siin jedhu kana ufumarraa dhiisi. Baarakallahu fiik. Rabbii keessan sodaadhaa. Warri waan akkanaatitti iqdaama taata rabbii keessan sodaadhaa isiniin jedhan ammallee irra deddeebi'e. Jazakumullahu khairan. Baarakallahu fiikum. Obboleettiin teenya takka akkanaatti. Maanaa baay'oo dhiiraa waliin ciisanii dhiqannaan nama qabatamoo hin qabatu. Baarakallahu fiik. Nama dhiiraa tahina nama dubartiidhaa tahina yoo manaamaan nama waliin rafe yoo bishaan arge yoo bishaan irraa bahe dhiqatiinsi isa qaba. Isiillee dhiqatiinsi ni qaba. Yoo bishaan irraan bahin wayita hirribaa ka'u
hirriba sanii wayta ka'u yoo qaamni goggogama tahe ka jiin hin jirre yoo tahe dhiqatiinsi itti wajjabu yoo bishaan arge malee yoo bishaan irraa bahe malee mujarrada dalagaa arguutiin dalagaa sana kun fedhallee haa dalagu manaama saniin dhiqatuun itti wajjabu baarakallahu fi jazakumullahu khairan barakallahu fiikum gaafatan keenya tokko akkana jedhe namni tokko dubartii afurii ol fuudhee wajjin jiraataa jira yoo gaafatan sunnama rasuulu sagal fuudhanii sallallahu alaihi wasallam anis sunnama rasuulaatti dalageedhee namaa moroma mee maal dhaamtanii fi wanni namaa dhaaman oma rasuulli namaa dhaaman dhaamanii fi rasuuli sallallahu alaihi wasallam ka jedhan ittaqillaha haythumaa kunta bakkuma jiraattettuu jiraattu sodaan rabbii si waliin tahuu irraan deemin jecha bakkuma jiraattettuu jiraattu baddaa gammoojjiillee jiraattu bakka namni si beeku jirullee jiraattu bakka namni si hin beeynellee jiraattu rabbuma sodaadhu jecha sulxaanan ghaybiyyiif rabbiin sodaadhu jecha farqiin namaatii fi farqiin sodaa rabbii kanatti addaan jira ammaan tana namni poolisii ni sodaata muruura ni sodaata warra tiraafiika wayita makiinaa konkolaachisaa karaa keessa konkolaachiftu yoo isaan argite nizaama qabattee seera qabattee deemta maaliifi na arga yakkasan natti mura jechuudhaaf yoo inni hin jiraanne akkuma feetetti deemta atiin kuni ka makluuqaati makluuqni kun yoo na arge waan na godha yoo na argin eessatti beeka jechaadha garuu sunillee amma mala sitti dhawate amma jihaza biraa kaaheeti yoo ati fiidellee jihazuma santu achitti si hima sanillee gara itti baatu dhabde hattaa ka makluuqaa sanis walaakin ka khaaliqaa kun wanni ka makluuqaa kanaan itti adda jiru sodaa makluuqaatiif makluuqa sodaatuuf rabbiin sodaatu rabbiin sa'atin maan takka ta'ati sodaa rabbii irraa qullaa taatu hin jiru kophaallee jiraattu rabbiin na arga jechuudha yaadda kophaallee deemtu rabbiin na arga na dhagaya haala an keessa jiru kana hin beeka jechuudha yaadda kanaaf jecha sulxaanan ghaybiyyiif sibirallee zaahira kanatti jiraatuu baatu rabbiin na arga na wajjiin jira hin beeka jechuu kanatu mataa kee keessa jiraaf rabbii kee sodaatta kophaallee jiraattu nama waliinillee jiraattu nama waliin jiraatuuf kophaan jiraatuun sodaa rabbii keessatti farqii sitti hin qabu yoo dhugaan rabbiin sodaa sii kenne kanaafuu maarree nama kana wanni nuti dhaamnuuf kophaallee jiraattu bakka namni sin beeydellee jiraattu rabbii kee sodaadhu jennaan rabbi sodaatu santu akkamire reefuu tana irraa dubbanne al-iimaanu bitanziil waan rabbiin buusetti amanu sagal fuudhuu kana sahaabarraa kaasee haga har'aatitti qur'aana kana sima qofatu qara'e hadiisa kana sima qofatu qara'e sahaabaan hadiisa kana qara'anii maa sagal fuudhanii ittiin dalagin ulamaan isan booda warri madaahibaa kuni kulliin ka dabre kun hundi maa sagal fuudhanii akka rasuulaa san ittiin dalagin ulamaani haga har'aatitti jiran kuni maaliif sagalii san fuudhanii ittiin dalagin sima qofatu akka kana fahame mee fulaale dura قال تعالى قال رسول الله جتشو قفامتي دبي وفي رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة كان سيق أفت معنا بيكي كرا رسولا قبت جتشو كان سيق أفت كرا رسولا قبت وان صحابة أبي بكر عمر اللين قبتين تك الله ربي صداد فأيغا كسنتهن أكيت ياد دسون سريمي تجتشا كان في جمهور على علمي دا كوني خاصي رسولاتي أن صلى الله عليه وسلم سقل فون أفوري ألفورون خاصي رسولاتي نامني براء أفوري مرة الآبة يجا كنافو مذهبنا أفران اللي كان رتي ولي قلن وان كانت هيف نمني تكويو كأي وان علماء ندر دبرين جئين وان سلفني صالح نندلقين وان علماء أما دور دبرين دلقين وان صحابة تابعيون نندلقين وان هك أرادي تو دلقامين جر في دين دلقايو كجر وتاتي دورك إيمان كي يمال جتشوف هلالو بكم سكي يكون حقم جهجر كان بير دبري إساني أول بيكي وان إسان هم بيكين اتقايت جو كانوا فحلالو دورا ربي صدار سينجان أمالي صدار ربي يوسي والي انتادي سيرومتي دي بيتا حتى وري أمبتي نوري حيون أرومودا ويتا نمني أبان جارتي تكا أكنا كلمة أكنا كسديه أكنا كأفوري أكنا جران تشانيس
nikaaha takkatu nikaaha hin qabne jedhan makuma isaanii keessatti tokkorraa kaasanii haga afuriititti sadarkaa namni warra lama qabu warra sadi qabu kana dubbatanii ka afreessollee akka dubbiin akkana namtichi shan of jalaa qabu takka keessaa nikaaha hin qabne jedhan kan waan uqalaan illee beeke warri shari'aa illee beeke warri mazhabaa illee beeke sahaba taabiyyoon illee beeke rabbiin balesa keenya rabbi si haa qajeelchu sirri marratti deebii sigeetti afuriin sunoo sigeetti afurimatti deebii siin jenna baarakallahu fiik جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وبوليس كان توقع ربي القرآن وفيك يسد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نمني إما صلاة قروا بدي كيس أول ما سلنو صلاة وكين كانت سرين بتمو هي كما آيات كانت الكبيراتي بارك الله فيكم جيش ربي كيرنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاني همت إرانا مدوغيتي جيشون جيش ربي كيرناتي لا شك فيه ولا مرية برآ وهين قبو صدق الله ربي لغا دبته ومن أصدق من الله قيلا ربي الرك لغا دبته جيرو صلاني همت إرانا مدوغو يكين شكي وهين قبني والربي نوهي من قرآن ساكي ستي إرنون شكي namtichuma salaatutti deebiti anumaafsitti deebiti shakkiin anumaafsitu akka rabbiin nurraa barbaadu sanittiin salaatiin malee salaanni hamturraa nama dhoogguun shakkii wahiin qabu ma'anaa biraallee hin qabdu ma'anaa waadiha ma'anaan sariiha nassun fil mas'ala nassi jechuun ulamaa usuulaa biratti maa laa yahtamilu ma'anayayni waan hiika lamaaf hin malle inna as-salaata tanhaa عن الفحشاء والمنكر جتون كوني همتو إرانا مدو فحشاء في منكر إرانا مدو جتي جتو كان مالي غرا برا غر تفسر وهين جرو نصي جدما كون مسألة كيستي مسألة توني نصي جدما دليل حجة وان جدما كان أدان قودن علماء عاملين حجة سيت حجاني توني دنديتا عموما كيسا سينا كون اللين كيسا سينا وان جدن مفهوم عن اللي فدته حجة جتوني دنديتا لا أكسي مدبين نصي ويتجدن لا يحتمل معنيين يجا معنى هيك لما في ملو ججا هيك كان تقوش مكان هيك كان أكما أتدقيت كان أبليسكي مالي سلاني هم ترانا ملوبيتي مالتو تهري مالي فنممان صلاتو كما سفي أولا جيرو تكا كان مسلاة جيسو أتشي قد بهي بدي ما دلقا غافا كان صلاة ميساكي ستي واحفا صلاة ميساتو تأكى ربين الرابر بادي سننتهين كنافو ربين ويتدبتوا بكهدوتي وأقيموا الصلاة أقيموا صلوا ججران هندف أقيموا جدا أقيموا كانت معنا زيادة قبوف كيسا آبون كوني سلام نتيكوني روحي قدتين آبتو قبدي هندي وحيرتي قد إجتو قبدي هندين سنمان لري ولاقا إسي قوتي في أركان واجبات إسي قوتي في سنن إسي قوتي في قلبي خشوع قبدون كربين دبتسان قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمن تودني ملكايا ملكي دانقان قبنه مؤمن تودني أكم جنان الذين هم في صلاتهم خاشعون ور صلاة في كيستي حقم صلاتني كبيكا مال كيستي قرآني كبيكا كقلبي نساني خشوع قبدي خشوع جتو توكان خشوع جتو أتوان قراتو كان معنا بيته فول ربي درات آبتا جرجتشو بيته قلبي دان بدا غموجي ببعو ديفته أورو كقبو أورو كيسا ونو لكاهو ديفته كدكانا كبو دكانا كيسا حسابني الرها غم غهي في إيسا غهي حسابو ديفته كفيسبوكي لالو فيسبوكي رتي أردي وانا كسي قد ديفه بي كان قلبي وفكيسا كان وفكيسا قلبي كيسا وبافته فولا خالق الأرض والسماوات ربي سمي في دتشي أمير آبتها جرجتشو بيته تكسيت صلاتو دا نتو كسيت صلاتين الرانتنا يو أتشنفا فولكات اللي مسين نقودون سيمولين والكا إيقا سلامتي صلاتك نسي لغم سلان بران اللي ننشك يعني اللي ننشك يجد سنبودا كوني وان أرقا جرو إجانا مانتا وان زمان الآخرين كيستي أرقم وان حديث صحيحين كيستي هممرة
حديث بخاري مسلم كيسة في كيسة الناس كالإبل المئة لا تجد فيها راحلة نمني كن زمن الآخر إن كيسة وأن نتبين مثالا نوغدني قال كان ربين ها اتفق النوف نوغدني وتحمل أثقالكم جده ربين نودبته وان سلا ألفاتو زمان سن كيستي زمان القرآن بوسان كيستي كونكولاتا في طائرة في باخرة في ورنا الرواية تفر أنكون ننجرو هم يتسنجرون قرآن نهاسين قال كان ميل لالتني أكنت سني أمني كوان ألفاتا مرباتي بك إسن تكون دن نمار إسنين ديمتي إسنين جيتو جلين نوفين وأمر إسني باتي ديمتي جيتو كان ربين أتش كيستي نوهم دوبا وان كان نوهمو الأولين وان كان أتش كيستي ربين نوهمو الأولين مالف وان كان نوهم ربين وان ربي وان كان نوهمو وان كان وان نتبين كانت نو مثال دافي هم بيتني ري عادتو اتفيدتا جرتني الناس كالإبل المئة يعني يغسني akka nama gaala qabu gaala dhibba tokko ka qabu laa tajidu fiihaa raahila gaaluma takka tafi'aa toltu ta keessaan arganne jecha maal jechuu akkana jechuun homattuun toltu jechuu gaalli tun martinu saala hansara namni kun akkasii an zamanul aakhir dhibba masjida guutee masjidatti salaata keessaa warra qalbiin khushuu'a qabdu warra sodaa rabbiiti waliin akkasii salaatu keessaan argitu jechuun nama rabbiin rahmata isaa godhe malee yaa rabbi rahmata nuu godhe yaa rabbi osoo fuula kee dhaabannu naaf hin dhaabanne nuun hin jedhin yaa rabbi alaa kulli haal kanaafuu maarre salaanni hamturraa nama dhoogguun akkasuma walaakin qalbi mateennatu akkas hin tahini qalbiin teenna akka akkas taatu shawaagila duniyaa kana daqiiqaa muraasa salaata keessa seennu san dhiifnee qalbii khushuu'a qabduun kawaan qaraanu ma'anaa isaa beeynu kawaan jedhaa jirru jilba qabatan jennu wayta ruku'a godhan jennu sujuuda godhan jennu jidduu sanitti waan jennu tashuuda keessatti waan jennu du'aa'ii keessatti waan jennu quraana qaraane kana ma'anaa isaa warra rabbiin beeksise xiinxallaa gadi qara'uu akkasitti salaatu jechuudha akka rabbi nurraa barbaade sanitti tashwiisha dhiisanii baarakallahu fiikum جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم نما ربي صلاه النساء راقي ولم ربنا هاتايسو وبريس كنا غاف صلاه كيست مله غراغرما صلاه دابوتي في صلاه رتي فمو مي افنو غدا جدا صلاه ترتي فمو لرب ما تتاجج حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى جده حافظوا على الصلوات صلاه رتي فما جدا صلاة دابو اللي أقيموا الصلاة جدي اسمه تتنو أجج صلاة دابو صلاة راتي تيفمو ججون غراغر ما نسام حافظوا على الصلوات ججون صلاة وقتي سي رتي أرقم سيسولا صلاة شننو صلاة شننو وقتي سي رتي ربين صلاة كتاب موقوتا جدين واجب يروق أبو ججا واجب يروق أبو مرتنو يروق أبو صبحي الليل ظهري الليل عصري مغرب نشاي مرتي إسا وقتي قبا وقتي إساسا كيستي صلاة زمن الآخر إن كيستي ور صلاة بودآن سن اللي ور صلاة ضيعان اللي هندو فنجتون دبتا ميجرا أكمت ينان غري وقتي كيسا باسني غرين آخر وقتي تنغهنيتي ويت آخر وقتي سنغهي أكا هراغسي بشان ugugodhan jechaan lip godhan jecha salaat الله أكبر الله أكبر ما دي في ركبته في غيره كنا حال ججيرة مزمنا كيستي حال علامة قيامته كيستي كننو هممي دوب مرة محافظة جتون صلاة الرتي فمو جتون جماعتي صلاة شننو مسجدتي بك رب سر بربادتي الرتي فمو كن محافظة جدام إقامة جتون أمه ويتأتسنتي ulaagaa isii guuttee arkaana isii guuttee waajibaata isii guuttee sunana isii guuttee akka rasuulli sallallahu alaihi wasallam salluu kamaa ra'aytumuuni usallii jedhan sanitti salaatuudha idan garaagarummaan isaanii haganu haafizuun salaata san irratti tiifamu waqtii isii irratti bakka isiin barbaachiftutti salaata jamaatii wajji jecha
aqiimuun ammoo wayta salaata san achitti salaattu san shuuf salaata irratti tiifamte walaakin isii dhaabuu dhabuun kee ni mala ka qalbiin tee bira hin jirre ka khushuuni keessa hin jirre ka salaata san yookaan wayta salaattu libliif gootu tahuu ni dhaba ofiittuma tiifa waqtii maraa hin salaatta iqaamaan hin jirtu gaafsan muhaafadhaan ni jirti jecha kanaafuu maarree iqaamaan wayta itti seentu waan san mara guuttee khushuu'an salaatu jechuu baarakallahu fiikum beekumsi kama rabbii kennaati. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافتان تقو أكنا جد أن يرو دلقا سينو أذان عصر الرتي وان تأف تكسينام بهي صلاة هندن دهو أكما أذان من يو صلاة ركو قبا إلى صلاة نكي إيغا وقتين صلاة غهي أذان من أكما أذان من يو صلاة اللي صلاة نكي صحيح ما بارك الله فيك yoo dubartii illee tahee yoo nama kaan illee tahee garuu namtichi salaata jamaa'aa dhayxee salaatuudha qabda hukmiin salaata jamaa'aadhaa kophaa tahee akka fayyaa tahiinsaatitti salaanni mubaasharatan ba'ada azaanaati yoo salaatte salaanni keessa hiyyuma akka salaataatitti. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافتون تن درب يكنت حراجة سمنا غبا tayo iyo nama tudu Dagayama detti deebi'ame dur biyya keenyatti harraagesi mana gubbaa taa'ee yoo iyyu du'a hima jedhanii mee wanni sun shar'itti akkamii sharritti ani qara'ee bakka saniin hin geenne jedhaani bakka harraagessaa himu saniin hin geenne alaa kulli haal kuni dura hoodachuudha jedhama shari'atti haraama wanni kun du'a hima jechuun takkaa yoo wanni kun garana nama mirga barare takkaahu bitaa yoo barare akkana yoo mirga barare mirgeeffatanii yoo bitaa barare biteeffatanii hoodachuu jedhama hoodachuun waan tokko yoo takka cululleen namatti dhufte awwala wayta bahan yoo takka harraagesse namatti dhufe wayta hamileedhaaf deeman yookaan urunguu yoo namatti dhufte wayta waan tokko munaasabaa wahiitiif takka khaasatan waan akka hamilee dubartii kadhatuu fa'aaf deeman kana hundarraa ummanni waan jedhu qaba kun martinu waan shar'ii rabbii keessa jiru miti baarakallahu fiikum bid'a kun martinu waan bid'aadhaati isa dhugoomsuun barbaachisu namni isa dhugoomse nama falfala dhugoomse taha nama yaani waan shar'ii rabbii keessa hin jirre khuraafaata dhugoomse taha kana nam yoo qalbiin nama akkas yaaddellee qalbii ofii irraa dhooguu barbaachisa yoo ta'asiira wanni sun qalbitti nama godhee yoo inni achirra taa'ee waan san dhagaye eenyu du'e jedhee qalbiin tashwiisha taatu taate waan san shayxaanatu akkas godha ofirraa balleessuu barbaachisaa kun waan shar'ii rabbii keessa hin jirre baarakallahu fiikum. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم غافتون تن تككنج abbaan kiyya sababa dhibeetiif waggaa lama osoo hin soomin osoo dhibe sanarraa leenfayyin gama daara akiraa deeman soomni sun isaanirra jira yoo isaanirra jiraattu nu ilmaan isaanii yookaan ilmaan isaanii isaanirraa soomuu dandeenna sooma malee hawan irraa nurra jira duraan dursee abbaa isaanii ka gara akiraa dabre rabbiin jannataan haa gammachiisu waan khayriidhaa tadabarfatan ta itti oolan rabbi isaanii haa godhu sanitti aansuudhaan namni tokko yoo dhibamee dhibee sanirraa osoo hin fayyin akiraa deeme sanaa lamaa sadii illee ta'u afurii shan illee tahu dhibee sanirraa fayyee ayyaamin ukhar osoo hin argatin ree shari'aan sooma namni dhibamaa ta'e takka ka imala jiru ayyaamin ukhar haa soomu jetteen guyyaa biraa gaafa fayye jechuudha osoo fayyanii yeroon argatin dhibema saniin amata lama eega dhibaman booda yoo akiraa ka deeman taate homaa isaanirra hin jiran ayyaamin ukhariin hin arganne homaa irra hin jirani warra ilmaan isaaniillee irraa soomta wanni jedhamu hin jiru wanni irraa soomuudhaaf isin qabatu hin jiru jennaan baarakallahu fiikum ka man maata wa alayhi sawmun saama anhu waliyuhu jechuun hadiisa keessatti dhufe zahirri hadiisa tu akkuma argitan kana man maata namni du'e wa alayhi sawmun sawmni qadaadhaa ka irra jiru jedha
عليه جتون كن أي لازمه الصوم جتو كصوم إساك أبته جتو كان صوم نسان قبل شريان قد بمتان أيام أخر غاف براجتين غاف نبراسون غاف فيان سنين أرقمني أيام أخرين سنين رندبر رجتة نمني الراسوما كدبامي دبي سنين رافيه هذا سلاك أدا باسو دنده تكفيه باسو دبي وسمار باس بور باس جلو أما اللي دبي نتدبيته يوك آخر متاته كأكاسي عليه صوم الرجركا سامان وليه سن آنة الراسوما آنا إسافر إسا ilmaan isaatii fi kanatu irraa sooma ka irraa sooman nama fayyee osoo qadaan baasin osoo baasuu danda'u ture eega sanii du'e jechaadha namni dibamee dhibema saniin osoo hin fayyin du'e homaa irra hin jiran baarakallahu fiikum jazakumullahu khairan barakallahu fiikum gaafatan keenya tokko akkana jedha ani mana yaalaa warra amantaa kaatolikii keessa dalaga jedha mana yaalaa san keessa manni amantaa charchiileen hin jiraa jedhe hatta eenyummaan nuu kennamullee masqala qaba jedhe bakka akkanaa kana dalaguun shar'itti akkami akkasuma ammallee gaheen hojii kiyyaas keessatti qulqulleessaa meeshaa nyaataatti jedhe kana keessatti nyaanni garagaraa foon karkarroo haa ta'u foon booyyee haa ta'u foon qalma isaaniitiin qalame haa ta'u nurra dhufaa garuu wanti godhannee dhiinaa mee maal naadhaan bakka kanatti kun illee noma zamana ammaa kana keessa rabbiin ibtilaa'a ilmaan islaamaatiin godhe silaa namni bakka amantii biraa tokko irrumaa goruudha amantii isaatiin kan wal hin fakkaanne waan amantii isaan gargaarreef tokko irrumaa goruudha waan ni barbaachisu amantii ofii tiifatuudhaaf jechuudha amantii ofii tiifatuu kanatu irra jajjabaadha duniyaa achii argatan sanirra inni lammataa yoo kanamaan dhiyeessine tahe meeshaa dhiquu malee akka amma jettan kana meeshaa dhiquu malee meeshaa achirraa as deebi'ee dhiquu yoo taate malee kanamaaf ufiin dhiyeessine yoo tahe kana keessatti yoo dalagaan biraa kan jiraanne taate haga dalagaa biraa argatu keessa yoo dalagatellee homaan qabu walaakin ammoo dalagaa biraa barbaadatee irraa bahutu irra bareeda isaafillee ammas wanni kun nahyaa xahaaraatiinillee waan kana keessatti waan eegamutu jira achirraa bahu namni akkaataa itti salaatu xahaaraa akka itti eeggatu uffata ofii xahaaraa akka itti eeggatan kuni marti waan nama rakkisurraahi waqtiin salaataa osoo achi jira yoo namatti gaan akka itti salaatan dhabuu hundatu jira kuni marti waan rakkinna warra akkanaa kana mudaturraahi kanaafuu bakkuma biraa bakka rakkinni akkasii hin qabne barbaadatuudha yoo rakkinni ka itti jiraate haga sanii haga bakka argatu yoo eega namaaf ka dhiyeessine taate gaafsan nama gargaaraan jiru meeshama dhiquu qofa eega ka ta'u taate yoo haga argatu keessa dalagatellee homaan qabu walaakin rabbiin ta khayriidha ta halaala ta shubha wahii hin qabne rabbi isaa haa hiru jenna deebisaan isaa akkanuma fakkaata jazakumullahu khairan barakallahu fiikum rabbiin isinirraa haa jaalatu gaafii keenya ka guyyaa har'aa asmarratti xumurra gaafii birootiin hanga walitti deebinutti wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh يا علماء يا علماء يا علماء فاكنك سنرجي سماء دائم من ديني بروف بياباتني يا علماء بلاب دبورا كوجرون دغرتني قرا فدو صوبسيتني ما ترابهون ديني ملي